given by our Barangay Captain, Honorable Catalino G. Pascual, sir. Iingutan tayo atong matiili tayo Honorable Garin Pengson ti stamat it sang kunyang bayan ay dadawalwan na po ni Vice Mayor Romeo Resurrection, sir. Datamat po datay guest of honor speaker tayo tatang rabi ng yamamudan itong madamdama po. Damat din talaga ibadak ng barangay captain, piloto ng Cantoria.
Wala, o, pili lang, tag 5.